Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Se an tula vau wanti ya se fulu malaiva miru tu te ne ya le tu lai se fulu malua ile ne ya wo le manta go fie ola salunu la solo tupu la soiva o le fo i masino a perila lua fel walima ma lo le sui fu maruia e malalangi mai lo tu pa ia malo tu malua mai o le ya salunu e o ha misa fa ile ya so mai le tai ona le la si o le mai ya le fo i vai o le awo o e manuia o e malosi o mousa tupe le isa tupe tu se ta e le isa ta tupe io ya me pito silina ta wa va taile lo fo le tu lo tanto fisile fa I lumo no e lo tu no ya po tu o pa tu io ne fa malo tu le divine la wolia fenga ile tu ma vai ainga sa ilinga malo si foi a wala toi fa wa we no tu ma favor lo filima
o te toi o le nei fo i aso wa o ngā tonu iei i aso le nei ia vai aso lo na lua o le masina o a perila. A penei le vai aso ansa. Ea, oa tātou talatala no fo i le tūlanga pio le iei fuafuanga a inga o i ka le sia o wha la putonga mo le anga i atu le e se tau le nei fo i tūsanga. Eo, alora winga o le vai aso fo, fa aso whengaruanga mo i la tau i e whengaruanga la songa fue le aso fureile. Ja, ona toi so o tuile marisi vai aso yo na tuatu. Umalole Easter Monday le aso malo lo aso lua aso lulu stofi. Toi malo lo fui leo tanto. Ile Anzac Day le pa u ile aso fureile. Le aso fureile lana. O lea ya fo pa u ile aso lus funuma le lima. O le masina o a perila. Lona win. Fia nono anga i mea ngasi i sani mai. Ile ni fo i masina. Lea va pela o ke poko e fai o aso malo lo. Ia ona avele o lo vai aso, foi lele le vai aso fo. Lono inga na fa waso na la fa nga ave malesi tolu i lesi vai aso so o tuai. Lono wi, nga le fiku o waso manolo, ele se fu, ia waso livi ala fa nga. Ia wa vai le mani, siku wea fa solo anto. Pea fa yo na ave waso i le vai aso fo. Ia ma le vai aso yon tu atu. Ai ava pena, tasi le vai aso na intimrao. Ka ngola in kuku waku i kua insekte. Ngā korua waso ai maua i o waso furieru. O ma faufongo i lantou o lengi o lantou waso li. Jalo fa masani ele mawheo na tu ua. Ia ta mama tina maa tua. Tinani le whenga aruenga pa ia le tua lo nono marua wase manu i o Samoa mo anta au. Tono New Zealand fa pefo i e turu e mau fa jalo vantu la polo kalami o la Aoauli Fofogamua i anta utau. Ja, o nisi fo tunu o le anso lua le nei. Misia kako i behind mai nai America Samoa, Hawaii, Amerika, Canada, Alaska. E mai sia tunu wa de ma wa tu i o lantu ingo. Ja, behind mai pia o kou. Le ma veo na tu ua i ala manu sile nu o lo fita in tunga wala se ili ngā maruia. Wa tātou tu waile ma whana ma le lanu lau awa o lau whanua o Samoa. Ia ka ko mai umaga ke wha manuru. Ia maka ko kongi pili e ringi e kongo o New Zealand po Australia po ngā whelava. Ia e tālo si o le nawa i maruia ia. Tau ma whinga fo nisi o alo whanau lewa mai tawina wa amata fo ina wha ngā solo wha unga mai universite sa o tawina i le fia tusanga ua tua na iantu. Wa talavantu ina i merpone le ma tume il tawai ia wha utai mosa mara ainga. Eoi, silo matua ia meke le misio. Pau alo ka kau fiku sumo kupu kau sanga i leise singa o pi i lawa. Makua uma mai e iwari ulua. Eoi, a ngai whale sainga hui. On mea ngā ke ufo. Ka leta sipua a Josefa Sulu Matamua. Ia, whautaile mafuta mai nai pā kuranga. Naomi au wā. Ia, mau tuku malawale mafuta mai ni vāngo le awut. Ia, ua mo singa whaasiri ngā malosi. Ai, ale whalosi ai ngā ngai ke ngai ke whai me mani e fo le nei anso lunu. Ea, walau akule le lancho le au. Ea pora ngā la vai ke whakatkari kingi e ngā. Wau mga whama ia o le aso rangi o leu ke manolo. Ea ngau whapea lauka. Ea whakatkari koe i e umalo o luaku piki ka me kia onga mako wōro o whare mako e alu o le pingsing. Ea unga e tausi ai tinga ina
paunga tai longo I pule I le divine o le Aoauli ma Sapphire e Sarah o le pese ko whai ngoina ta fia I se va popo. Ia o te lei loa I pe whape I falling o le mea na le va popo. Oh, masano a pe se va. Ia ta le fa ta fia le va popo. Ia lo wingo se kanga ka fui le wa e kuria e sea. E pe o stanga ta fui le we le to ya mana. Ia. Ia se fu ia manatu malangona yo le Aoauli le solulu fa jala fa ti le tira ya me le fa mona ma le tonga pa we nai polidua ma lo le nga lui ma lo vo ile ono sa e se te tango moa ya le fa tasi mai mangele ya ma lo le fa yo le fa kwidi sa vilio ya ma tanto ma le fa tasi mai le rivango le Aoauli ole avo e le tala le tu tu ilunga tu ilo ya tonu to fuanta to ma le timi e fa nga ile me lo telefoni fa va e yin so telefoni fa va e na fa to e se timi la te mai na fa to wina se tanga tai te le masani ai pena e fa to wina fo ilunga le fili market le ilunga le Facebook olo yele la to inga lo sa tu al te milde olo fa pe mai ai ya e matala ma e manga fa I lau telefoni tu wai nai tu tau mawhai e wha tau ese a wā e leilo po o nai iai lawi tu ton ia wha maunga o lau tusi tupe ia ma le tele o isi au wha maunga nai tu tonu o lau telefoni whai mai e ui lava e iai le teime mawhai e ona abe sea umai tātou pe wha ma e se umai telefoni wha avea I wha maunga ne e iai I la tau mo iai le to mai wha apitoa e mawhai o na la tau toi wha fo ia mai ia fa mo ngai to tonu telefoni tuai maka ki are ko nga me va be for my your passwords or our documents ia your bank details e ma fai ona to e ma mai I laptop tuai ma telefoni tuai ia for my e uila o nai te ma fa o na wa umana fa ma I se so kwa maka ki ore ko nga me ia a fai o le te tumu fai recycle ia pe tumu fai le fai le reset to le o le laptop o le telefoni o na e fa pele so ni la wama kwa sekia a le family fa mtulang e iai I la tau mo iai le poto ma le anga va so ni ia wama fai e na la tau fa tino na me kwa makaukia ia le la tino fuma ufa pe o longo winga la a fai o le venga a fai o le mele wa o le fui fa sa la mai ni su company tono au kilani le tulanga le fa mai a mai lo telefoni tuai a vatu telefoni fa wa fa pa o se le fia e tala yo a fai la kulanga le o tuyen ma kwa ki le har fa reko o longo wing ia pasi lo telefoni fa ngai le fana tu wai pe tono tantu wai ai fai mo le mena ta o le factory resetting o lona winga e fa ma o mai ai le o alu I tu al telefoni o nala ve fa ngai ton e le fana ba o sionga ponga vo le vai ke miringi a va ku ka ma ki ke fongi ia fa te inga wa le S24 enga we le Samsung yo iPhone 16 enga we ka ku e ka ngola ko ka wa ku ele se fulu por se furkas ai fa me kara ka manga se ko wai ke le nga ke fu o pe ri o ka ngoa ka miki fu ri o le finga luenga mo ku pe kong ye ke fu o le winga o le fam tlang ya tangun tanto mata o le fam le fam tlang ai nei lunga o le penga te fai lang ye le TV tasi New Zealand e ao o na tanto mata fa mai o antu le iva sul posende o laptop second hand o hard drive ma memory cards o lo yai pe me ye ta ua o recoverable data o wha maunga e mawhai o na toe maua mai. E ui o lai wha pe tātou mua mau kwa mamala. E i mau wha maunga fui I kire mga oiro yes, ia maaka, a meanga, ia ngā. O lai whai mai. E le ia se panga. O le vifo lau kere whungi ngā wa e le koe fia mga awai. Pasasai runga zamala. Ia ngā umala e le orka. Ai fa e tete le fa tawina a tātou mea tau tino na. I lunga o le ma ke kile a le Facebook. Ia ma lunga o le social media.
Wai te lei mai loa atu, tātou te lei loa atu. Le lopo e ska kai poko. Ia, o lai ke wha pe oe lai iei lau lima where kongo rau tustupe. Ai ke ua koe ka kala ku lau pāringi whore. Ko e lima ka la ala iei ma o e koutu. La cosa suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ, hey.
Fofogamua o le Levino Records le divango le Aoauli whantunga tuai le penino te whau sa vali su sa uhani o se ke pua ama kua misi a kua po se pani keki lo venti mini u tau sa mi altanga te iela na iasele na o ngai ma wai free lunch o fui na free lunch le o fi le whana wai le whainga kalo si o kau whiololo mai le divaita fa malo silo ko kolor ko venga lela karka tala vi for be and tala just so we all wow se ta umaya ona o ita sa oto mai o tafa musu mai ilo taringa Ita awane ingalo ina ta venga Mai uma fauna itu prepare ia so uma le fiava
sau le pa fai vai tele na swelo no ya o ya soma asura say yo le fa ba fa pele pele I might say shit up and up que le me fanta yo le me tela I feel no pele no fa ma only person go na o le no fa ya se kele ka we suma so que sami yo ging af ka ba e bunga la que le me kala ka ile a e bunga o li kai ma so le va no bunga so ba yo fica ku mo pe yo out of fa ma nga ka ku wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mtuka que uno vaya y ca te suelta wa sale cuando fiore polonga ma la fie so come fa no la come lo vai per ti la sulla y no me sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tama tina o me uma o te sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tamatina o me uma o te Ele soa famata ngofie, ma soa fasua molia Yesu Kristo. Te o folo foto ai fa poponga tato por kalame o le luita mo e. Salamo luas forma leiva lon foi pos forma tas. Que mai le tala al foi salamo. E au mai e Jehova le malosi lona nu. E famanui e Jehova lona nu. Ile filemu. And the Lord blesses his people with peace. O le lui tau mo tātou e le nei aso. O whē maua mai ei lo filemu. O whē maua mai ei lo filemu. I le lalo langi pisi le tātou te iei. Ma le vevesi. Ma le kele o kua inga lui kau ia kako ke iei. O ngisi kaimi. Ua kako leiro whaawasenga po lan me kong wha mua lan me whalonga lua. Ua kako leiro iskemi pe mua le ainga pe mua le loko. E pe mua le ngā luenga, pe mua sa ilinga o le haka maima, ma meo kau i vinga o kālonga. Wa makang pe wha awa le iloa, wha kulanga priorities. Wa maka whainga kau le iloa pe mo se ko afi le mui me, e whai ora kaunga kāre soi fuanga. A ora maua lalo le kulanga i kokongi. Whai mai la le tala le whai salamo. Kala lenga whai ua ovo i le whaafe kausanga. O voi le ongo afe ka usanga kalma kusi upunge ayo o mai le tae ao le nei ma le Aoauli nei ma le fiafi le e ku mau longa fa maongi le mongi e le suia o Yesu o ia o le pongai o le filemu o ia o le filemu ao o mai ta mai fa fi kauri makinga ma vala o le olanga le e le ai ya sesi wa nga o Yesu fa mai le mau stasi ali. Increasing our pace has decreased our peace. O le whaakelekele a i o kako walu. E la ikiki ai, maku ikiki ai, lo tātou filemu. Ae ia e mautinoa. O le filemu e au mai le atua. Melea, pipi i alo loto i a Yesu. E tu mau e pelo na filemu i ate. Pe lavar kupe pele ai. Whair kalar kako meuri wale. Puts or no puts. Praise the Lord, takako. Whamuria le tua i whiau mtiu te makaruanga. Olo o e whi tai tungai. Ono le suafo Yesu. Amen.
ali na sina sutan tia manta tia fio mai o ele tamai to bolonga to ile porkala mena ole lui tamo e ma mo tanto uma ole ya volila sululu aso iva ole ding basino a perila mo le tolanga fa taile sunga fa ya pasta Rolani Leonta Mikaele Mole upfolfola foi mu tanto le rivango la Aoauli ya dansia ole na wata mawaisi na koma ole to afani yo masino le tusanga au te faiatu ole mo sa ole alu le anto le masina ole de tusanga lua felori ale va vela la ka pa foi le mo te fa pe fo se faia ko singa ka koma e ke ia no ko fa pe ange a waka lo mo masingo yungi ia pe ka foi mo se tema ia po nove ia ai a e mana malama le ia o ia malota ngata ma o winga ia o le vanga le tuma tu sa fa mtana a i lo le me e ma fuaina va veloita e te lo le ia le me tuna fa ia ia o le telo le te o le me ale o le se leni o le lava o le fa so e ale ina ma fua me ia ve singa il va o ngari ia o le sita o le lava o le mano lo ia ma le afo ia mar ko e unha vela o kuka o le mea lea ia tātou whao ngā tatauai mo meo take away ba pe voi nene ki no le ko inga vela ku karfane ala kwa o ia afe ia pe skedi la kwa mau pen i kara skeki o sa pa wale o la taxi e o mga failanga morning tea le fan o sa ko morning tea runga la worke ko morning tea le fai
o Maria, Fofogamua o tala ni mai Aotearoa New Zealand, mōle ni aso, mōle au tāpo inga. O leo whai whaleitu, ma leo whai tanga o whanga Samoa i New Zealand, o ilo ai o le naked Samoans. O whetoi ia ewa whai kionga mai tangata Pacific at the same, sa la tu wata whalau loa por a promotional poster. I le ata whalau loa le ua vese nei, sa la tu whatusa ina i la tau, o le toa se whunuma le lua so o Yesu o si o meina o ia. I le ata o le toi tomu whtanga Yesu ma na so o pole Last Supper. O ni so tangata Pacific a whai whato sina i lungo o le interneti. Sa la tu whai joina le ata i lungo le upenga o so tenga lau tele, o le iso tangata sa ia whai ngoina o le lea i se whalo alo. Ai ui lea, o le sui o le naked Samoans, Oscar Kitely. Sa ia longo le proclame le Pacific Waves, sa le iaiso na manate tupu mai sea le fia. O Kitely sa maana malo i le tau i o le tustala, sa ia whai loa nei whai tionga o tapen penatu. E wha fia le whaalinga whaleitu wha malo ni sila le New Zealand International Comedy Festival i au kilani le masino fo. Sa ia wha ai sa le aimsa la tu manatu e wha o le lotu tinga e tangata. Ma ia ta uai o le masina nei le luasu ma le fito tau santu wai. Sa whai ai le lato uai wha fia nga wha whaleitu. Ma amata ma ia o na lato wha manu o loto ma wha whaleitu tangata. A sa le manatu e tula i mai wha kionga ua iei nei. O Kitely sa whanau Samoa, ma malanga mai New Zealand ma ave ai ma se tasi o tangata Peter Silio na laulo e whaleitu ti whanga ma porkalame i televise i New Zealand ma le rolangi. Sa ia whaali ai sa le eisa lato whanau naunga e ulangia Yesu e po le tua. A e po le toi tau maftanga Yesu ma on so. A ina o lato wa ai nei whai tionga ma i tangata Pasifika. Ma whai ai loa le lato whai unga e ave sea le ata o whalau loa malungo o wala o fisota inga lau tele. O whao popa le tupe le Westpac i ngangana Samoa Hindi matonga i le tolu se lau fitsu ma le tolu ana masini tala tupe i New Zealand ina ia tele atueli sao fia iai motanga ta SS. Whaari ele sui whaatonu ao tautua mo te unga tupe le Westpac i New Zealand and to Twiddle. O New Zealand se atunu e whiwhilo i tangata nu SS. O le mea lea wala tu manana o aia mautinoa ia whailoa lea tautua e lato te ofoina. O le tautua fau wa no nei mo masini tala tupe uma o ATMs e mawhaiai e tangata na tala i tua tupe, whai e te unga tupe masiaki a paleni whapea mapili te tongina i ngana Samoa Hindi matonga. O se a ongai Wellington e o whasaina i a vainu whaosamalosi po energy drinks e am tamai le isi vai tuanga o la onga. Te ruai, le osa maulungo le numero tamai tia onga e o le no whanga o tamai tia mamai i teimi e mai ai ona inuina nei a painu. O se tustusinga i lunga leo pengo whaamtalanga ar kolisa le St. Patrick's College, o ta wai, o nei whanguinu e mawa lunga tia le suka ma le caffeine, ia ma le fautoina o se vaenga o me ai mole ola maroroina. Wharia le Rector Mike Savali le porkala me le checkpoint, e mana nao i tamai te whaamua o la tu wola maroroina. Mai e tā uai e whaatau mai e tamaitia ni whanguinu whaosamalosi le tai au mai supermarketi a wai kaungofie, ai re amataina i a onga. Wala patai e le University of Kilani i ana tangata to mai whaapitoa ma leo whaingaru e nguinga i le malanga le i le United States of America. E se tustusinga i le upenga o whaamatalanga le internet ka le University. Sa tiru e le bayango tala le staff o tā uai, i li poti whaavao malola tamai nei o whautua ina e whapea. O nisa tangata wala to maua le teleato se va ililinga e whai iai itua o yo Amerika. O nei va ililinga e au fiaim tangata e eto mai whapitoa le au soe. Ai po au whai ngā luenga e whaalau telina la to so tanga mawaianga o soenga. Ai po ngā luenga e tiro iai e esa maa ale whapotiki. E whao no au fiaim tangata soe e whaalau telina la to soenga. Tangata whai whaasalalau ngai lunga o wala so tenga lau tele e yela ngona whaalia e whaano tilo iai e whaasanga tau le whai ngā malo a Amerika ua iei nei. E le masino Januari, sa whaamatuina i le malo a Amerika se whaatununga o au e au whiai ma le vā ililino tangata malanga uma e ulu whale a Amerika. E se whaamatalanga sa tuina i le itulau o le staff for travel sa whaari ai le University of Kilani. E mana na oilana au whai ngā ruenga i nei malamalama i le tūlanga o iei nei, ai patino lea ia i la tō ua fuafua e malanga i Amerika. O tā uai, o lana au whainga luenga e malanga i tele o tunu e awai konferenisi mo tangata ata mamai, ma so o whata se maisi o la tō usa soe.
I leo pengo whaamtalanga le official duty a Amerika ma le puipuingo tua oia lo tusiain. O tangata uma, a to pau, ma o loa e tonu antu i Amerika, ai po o le tu o Amerika, o vaenga nei, e whaia iai i so oenga. Ta wai leo penga, mo le saonga le mua whemalanga i ngā New Zealand, le New Zealand Safe Travel website, o tangata malanga uma e tau o ve masini pe o laptops, ma telefoni whea vai. E ao nei loa, o ia vaenga e whaono sia kia uma, mo le puipuinga e polengo tua oi, Amerika, mo tua aingo tangata kei malanga i Amerika, ese wha mongo lono whasino manga ma le pepa whanau olo iai, wo o fo iai le si tio le vai di linga, e tusta ma li poti. Wa mai lava na fola e Trump, e na le lua lava i tu aingo tangata e le tawana iai, o le lii, male tamai tai. Ia tāro tālonga i whainu mera whamu mawina u whamu tuina i la tō tāpena ina ni tāmara sanga o supalaka pi Pasifika, i le awhara whasalonga o le tāmara sanga o tālonga pulu i nei, o la tō tāwai, o le tāmara sanga o le tōsanga nei, o sao atu tō i tele atu le fianga e iai tolu mai o nā amataina. O le tō whaata singa o le tō lafa na fous a fuafoina i wha sao aile laka pi, wha o popo iai ma pūlenga lau whalia whaata uteia tālonga, o fai masao le fai kiti o le fai mataofi o le talonga, ma le vave toi a mata o le kikino le polo ua aveai maolo sili o na le lei. O se tūlanga ua wha amatala inai le pūlenga o le supalaka pi, o se whaasolonga le lei le ngata i fai numera mai le opta, ua te tusa le lei ai, ma le si tio le numera tangata mata, tiu te lunga o walo whaasalaunga, ma le numera tangata mata le tamarisanga atoa. Ma i nei wha maumonga e au fiai, ma le sao o le whata moina o le tālonga o iai, ma le temi nei, o piro sili atu ana maolunga skoa maua i le tusa ma le ona suma le tasi ai, e maua, ma le valu tisi ma le valu skoa e maua i si tālonga e tasi. E au fiai foi ma le si iti o le whaima fsuisu iai teime sili ai, a au i teime o le whasalonga o le tālonga, a e silia ma le kuata o le teime o le tālonga e fsuisu iai au e siliala to ai i te tonu, o le se fulu minuti e muli o le tālonga. O se ina rei uma ia au mo pulu o le tāmara sanga re lakapite to fitu mo i pororangia le SVNS World Championship Los Angeles i le masina fau. O pulu o le sua ngā champine wha vai lungo o le whatulangana, wha mautuina le mai ai o le vai o le whasalonga o le tāmara sanga i Singapore, i le whai unga le vaso. O awa valu e pito lunga le mai ai o le whasalonga masani o le tāmara sanga o le ruafe ma le rufu lima o le atau sinio mo le champini. I Aoauli, fiti sa manu e vai Singapore, wa pulu whata sine ma New Zealand, Sepania ma Australia le pulu B. Pulu A, o le whatau sewa i Argentina sa manu le tau sangtoluai, Afrika i Saute Farani ma Britania. I le vai ngo Aoauli, o le pulu A, o le atalo e New Zealand, Kanata, Japani ma Britania, pulu B, fitau iei Australia, Farani Amerika, ma fitting. O sui mo mora All Blacks Trev Wilson ma Mari Morena, wala tiu tiro te alo o ye nei ale kaptenia All Blacks, Scott Barrett, mo le Crusaders, ma fesiningi ai so na lelei. E ula ba ele o yesi te tonu ngo Wilson ma mulia ina ela matia le fatia eso Barrett ele faya o ngale All Blacks, ya Scott Robertson, ai sa la mai to wina, ele o yesi tulanga lelei te alo le loka ila matanga o le tamarasanga o le supalaga pi Pasifika. O Barrett, ele o toi avea ma kaptenia le Crusaders, e peona sui tūlanga i ai David Havili, ino wale au sia le au le tamarasanga o le pa umanofo le tamarasanga o le supalaga pi Pasifika le tausanga te luai. O Barrett, ele ta alo le ta'alonga le Crusaders ino malanga i suva, ele vasta luai le ta'alonga ma le Fijian Drua. Sa whaari ai Wilson le Port Kalame ale The Breakdown i le televisia le Sky Sport. Ona o stama ta'alo, ele o mautino ai sona manatu i le ta'alo Barrett o ye name. Ba o ye lava si ona popolenga. Sa whaali ai muria ina o le sfoi sui o le laulau i Port Kalame, ele o le leile ta'alo Barrett o le te minei, ma ye fesilingi ai pe ma fuono se manoa. A ele na tilo iai, e le te tau leba ai le kaptena le All Blacks, o te alo le supalaka pi, i se tūlanga le lei, e te tau ona iai. O tala fe musu ai wari ai ane le tamatalo malo se al kalapuliti al Sydney Rooster, i se ia Spencer le New. E le o fia le kalapu, e pera tilo ai le tamatalo le awa New South Wales, e vave fa se ese malana kona kalate. O le tūlanga le sa whaamatala ai le tūstala Brent Reed, o le lominga ale The Daily Mail. Ia tala sala lau o te awiriwiri solo e winga i se tamata alo lau lo o ye nei le kalapu. E leo fia iai, ma ia tā uai o le niu.
o le sui o le to Samoa e lusu whātou sanga sa li liu te alo le Roosters, a olo mana e le tau sanga te luai luaf ma le fufa, e whātolu na manu malo le Champino le NRL, le kalapo le Panthers, a o te aloain. Whaalia Reid, ua whaisi umi o fe pisa i solo tala e winga i ale niu, ma ua manao e mei esa ma le kalapo. O le kalapo le Roosters, ua lusi le tele o na tama leid sa iai, e au fiema Joseph au kusa swali, le o te alo lakapine mo Australia, ma le isi sui o le teo Samoa Terra May, walu esa foi, ma Joseph Manu, o te alo lakapi foi, ia pani. Tala na le yaso, anga le leima whaalolo leisi, so foi a moreso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Go, go, how low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go?
tanga sui fe filongi le riva ngola Aoauli le bai ai o tanto talama ia si uli mala leifi o le da fa fonga ye le July tasi polo kala mala re to le ola le afo le tasi ma le toi au tanto talama ia si uli le down le lua.
Ole au Natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole ba aiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole awala ta sila vale fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumalaiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua lima iva lima lima lua lima iva lima lima Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talo for Samoa. O Atishna Ryan, ole Licensed Immigration Advisor mole Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa ile o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I mangile. A wa fa molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa I mangile. Ai piki I fale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau no le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si from Talanga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alor so fu tatu tunu ile nei fo yaso o te fia lava e fa filo ai te o mo fai ona mafuta mai tatu por kalambele nei yaso te tasi ole areto leola ole fata o te tolu al fai upule ai ono e fa pea ia e manatua o ia io wala uma ona fa tonu ai lea e ia lava o wala ale upu mo ile aso nei e fa pea fili male tua ole lalolangi le nei ole lalolangi e tumui filifilinga e te ala e loi litai au a makaloa o au filifilinga ale me ke anga iai pe tai o tatu filifilinga e iai lava o na afianga mafuanga lea te tau o ngai fai tete i au filifilinga a whapete filifili e whaia le mea sao ma le amiu tonu le aso le nei e te sele le fia ma le file mu I le aso atai au. A e filifili e whaia le mea se ma le amio le tonu I le aso le nei e te sele fo le whaanoa noa I le aso atai au. Lona winga e le mawhai ona tatou alo ese mai I mea ia o selenga o tatou filifilinga. Whata ingo nisi o tatou olo whea ngai ma whaafita uli le taimi le nei. Ona ole unga oni filifilinga se sa whaia I le tuanai. Lona winga, ole manuia ma le malaia o lo waso atai au. E whaalango I le filifilinga e te whaia I le aso le nei. Pita, mene o oina mai tāua te le moe. Talu ai o le tangata o tā ua o tangata ngasala. Ma le vai ta ua whai mai tala tuspa ia na whanau mai tātou ma le angasala. O ke iai I le mangava o tina ma le angasala. O kakau whangau mai la, ua already pisia I tātou le angasala. O le mafua anga lea, e whaale tonu aia I le unga le aso, ke le whai unga se kakau ke whaia. E ke le trustinga o I whai unga ke whaia, pe ai whaia ko kasi, umai whale aso. E se a whai unga whai. O le whautuanga la mo o e whautuanga malituspa ia o le upu le tua. A e manao e manuia au filifilinga. Yaso taitasi. O le lui mo o e filifili whaatasi male tua. Le aso lengei filifili whaatasi male tua. I whata oto le na whaitawina I lunga tu whai upu e lima whaapea. Ia e whatuatua ia iova malo loto atoa. Ai aua le whaalangolango I lou lava tamai. Minga e ke whaalangolango I le tua.
ia au filifilinga ai au ke faalangolango ilo poko malo ilo masang fai upulo e ono fai mai ia e manatua o ia i o wala uma ona faatonu inai lea e ia lava o wala o tango paraphrase ia ulaba upu tau fa pe sa ili lona finangalo i mea uma lava e ke faia yaso taitas e fa masangi o nga e fa lango ile tua ia filfilinga i mea uma e ke faia yaso taitas ona ia fe marka kuspa ia ona ia fa asino atu lea ia te oe o le ala sao e te savali ile aso ngei so le upula mo o ile aso le nei a o e fea ngai ma filfilinga o le nei aso a ua le fai kokasia o filfilinga fa alo ile tua ia o filfilinga e ala lea i lo whaatanga o le tua na te whaasino atu oe i le ala sao e ke savali ai. E le upu whaapea e whaaloalo ngia e le tua i la tau o e i loa nga whaaloalo i te oe. I noa e ka ngoe kuua o whilwhilinga i le tua ma maka le asa pe le tua ke i loa e le manguia le ngai aso. Pe a e le fisoasoangi o whilwhilinga. I noa a e whaaloalo whaapenga i le tua o nga whaaloalo leo le tua i te oe ma whaasino oe i ala e te savali ai. Whawhitai le tua, e le ai se me siri o na tā ua mo i mātou, o lo mātou whilwhili whaatasi malau whio. Whesoa soani lo o tunu i whilwhilinga o le nei aso, o Yesu. Amen.
Fofogamua Lionel of Bese Fakasa Jerusalem Foma America Samoa. Ole Bese wa fai na popula ma Yesu ele la ole Bese Jerusalem van to spese ale e Fakasa ya mai America Samoa. Ole wa Joyce fulu malefito mirute na tane ole July lua. Ele di fo ivaing ole Aoauli. Mole tulanga fa taile sunga fa ya pastor la fa de copa Assembly of God. Mai lano mo tele sala fai mo le tato polka medale abin tolela mo ema mo tato uma ile de fo ya Aoauli ole solulu Joyce fulfitu minuto ntale ole tulai lua ya ta ful lua to abudantu tato tala mai ya se yuli be ore fa fonga ile ta ona le la mali tulai tasi ile Aoauli nei Joyce fulo no minuto nantale ole tula e lua o disi de tato fa silanga o le utoro mai le official radio Samoa le dia Aoauli wa fo ile longo puili o lo topa ia ma lo o topa malu be o vas dia ile tato fa linga mua o le tato fa linga le o le tusi o le van filifili ma le tusi o le songa a ringa lo saulo minga o le tusi o le van filifili ma le tusi o le songa o le afo e maua I whalu pengo Samoa I si sifu tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o la matawhoi o la matangi le whaingo whaala balawe e peo whai poiponga ma liu o le o siusingo a inga pe sila whainga o Paulo o si I whaalo alo to ala ngingo I kālesia ma le tele o le ngangana o whaalo alonga. Na le features for tala hale tangda o official radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobo Avenue Marukau e maua ai saulo minga. Morisi whamtalanga wala mai le tātou ofisa I teimi whainga luenga I le lua ona lua tasi lima I tolu. Lua ona lua tasi lima I tolu. E pe tianga I saulunga le tātou penga te whailangi o le shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz ya e fai mai ai sau oka ya wala vai ya le afo ya lo fai taule ya I mea umana vai le pe ona o ta ua ile nei fo I vaenga le Aoauli Whaalinga mole pi tunu o vau tupua I whale a lupo alo matamba whanau o vau tupua whale a lupo O lea ua toi la ngai le fausia o se manumanu fau o le kalesia whaapotopotonga kirisiano Samoa e whakasa I vau tupua I whale a lupo ona ua te lele a fianga o le balubalu o loo iei nei ona o le puipuinga o le saunga le mū. Whaasisila antua I le awa ma le whaaloalo I le paia ma le malu I alo matamba whanau o vau tupua I whale a lupo o le awhia le tātou fono I le aso lusfulu lima a perila lua whilu lima I le sefulu lua I le Aoauli o le aso malolo le o le Anzac Day o lono winga o le aso reile lua vai aso lumana nei whaia le no whanga masani o le lua sefulu West Hall Street West Coast I Glen Eden e le whaatonuina e le matapia le manaia I sofi le ngalo whainu le lei o le a susu e ailo whaamalama ma e tepa taulai I whale a lupo a e te le ito ai taunu mai New Zealand nei o le upu masani e le tunu e le lei le to e sea a nuu poto tala au mai ba au mai lau la fonga I le aso wa tofaina I le alofa o le atua va tangelo sainia le nifa silsilanga e le whaatama ia pasta la mostele pue mai o le teite fono ia se montafa o tine ai monisi whaamtalanga e fia mbala mai va so tayane ia le autostusi ia lila whaitotoa I le olua tasi olua ono Iva lua ono, o lua tasi, o lua ono, iva lua ono, whaafetai. O le si an tātou whaasilsilanga leo taulu mai ainga salamo. E ia iwa tapu o pa ia sausaunga tā Samoa mai le tai Samoa le tui manua, se ia pa ia le lua loto ali, ma tau te whaatula watu, Whapito au ngawhale nei whaasilsilanga I le au salamo o loo alala mapapa au I au kilani nei. E whamaratuan tula tātou lotu whaavitai whaale tausanga
e whaia le stona i ansas fulumalivo a perila. Il moto Samoa i mangele, teimi a manta se fulu tasi ma ai i le tai au, o se ava noa le nei a tātou te toi whailo iai. Mausi taulanga whaatasi ai, ai maise le malanga mai a le mafutanga mai Wellingtone. Taiolo se nia le tātou wha silsilanga le da, ele au salamo i au kilani nei. Mo nisi wha mtalanga, wha so taifo le olua tasi, lima wha tolu ono lima. Olua tasi, lima wha tolu ono lima wha tai. Ale tātou whaalinga mulimuli, mai le whanau community lunch. Su mai le aso asanei, le aso sfuluman tolu a perila, i le kapaka ale Eastdale Reserve Avondale, i le tasi i le Aoauli, ia po le tasi le Aouli anga i le whai le fiafi, o le antufa ai taumawtanga i le aise tatongi, ia pe free. E tufa ina ticket i le aso, e marau mia le tau ao lau ticket, e maua tuai lau pusa mea ai po le food parcel. Ale ise ticket, ia ole ale maua sau pusa mea ai, e tasi le ticket ale ainga, one ticket per household. Longo umau ainga, wo, ma e masani le reifa moe, e maua ai se fsosani mo oe malau ainga. Whai le asanei a sos futolo a perila, i le kapaka le Eastdale Reserve Avondale, mai le tulai tasi la Aoauli, a ngai i le whai le fiafi. O nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le official Radio Samoa le rifo i taimi laso i na ua se antula le vai o le wanti. Ia se fulu minuta lo tono na tā leo le itu la e lua. Tā fo le lua o na au nātou leo tātou tala i vai whanua pe o na saunia ma tā pereina ma whonga i nātou. E la sunga ia se uliu malau leifi ma lo le whai o le whaiva. Ma lo le tau a tai pira i na liko ma le vaenga i dai Western Park Village i Ranui. Tana vantu le vaenga o le Aoauli ma really sinas tava e mai sini. Lave yao umi. Never before ia le uso ia si o si pio. So se la na fanga ma le uma i ma fa le tonu o mea ai a le Uber Eats. Ya, malo o amilu wao.
Fofogamua na la rosa pai le rivango la Aoauli vale pese. Yo ya Isabella woman tapena ya. Le lancha tamiti banto no one to the fun. Lali anisi ne tanto fa linga lo jono mai official radio Samoa le fo ivango la Aoauli. Ja wala vale lo puyeli lo topa ia malo o to malu. E me fo ja on lo to tupu me le an tupu mlisi vanga to like mai se temi o more. From John Neil Fanga Solo the Casa Bench and Appliances 1604 fabric no 4 tolu Mana 4 single se lua mai le iva tala il vayaso iva tala il vayaso e mawela 1604 fabric no 4 tolu mana 4 single se lua mai le Casa Bench o le moenga queen size mai le fitu tala il vayaso mawela moenga queen size o le iPhone 13 mai le se fulu lima tala il vayaso sfulu lima tala il vayaso e mawela iPhone 13 maile Casa Beds. Ja, male afut. Smart TV lima inisi lona lautele. Lima inisi lautele maile afut. Awo dangana le Casa Beds and Appliances. Nou le se fulu lima tala il verso. Sfulu lima tala il verso mawaila wa Smart TV na maya Prince Malalanto tua. A Fiona Loy le fa fitu fa Great South Rodeo Tahuhu Epolo Tolo fitu Weaver Great North Roadie Henderson Walau yele overlu selau lua lima fa valu Overlu selau lua lima fa valu O omileo le lua mo o Tahuhu Pole Tasi mo Henderson Wailo yele fa fonga le radio Samoa le rifa salonga E mawai sa me alo fa me le Casa Beds and Appliances Ale janto fa linga mo le muli o le tusi o le vanfilfili ma le tusi o le songa Auringa lo saulo minga o le tusi o le vanfilfili ma le tusi o le songa. E te maua iai ia whaalupengo Samoa i se sifo tutuila ma manua o nisi o talatu o Samoa. O la ngā upo o le matawhai o le matai le whainga o whaala lawe pe o whai poiponga ma liu. O le ususingo a inga whesila whainga o Paulo. O singi whaaloalo whaalangingo e Kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. Na o le fitu se fulu tala le tau. Na o le official radio Samoa le tolu pa tolu ona Hobo Avenue Marukau. E maua antu wai saulo minga morisi whaamtalanga. Wala mai le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Te taka iane le shop radiosamoa.co.nz. O li sinau tantou whaalinga leu tolu mai le official radio Samoa. Le di fo i teimio le Aoauli wala vai le longa pui li o lo taupa ia. Malo o tau mamalu. Inisi o tau tuama o nanga. Ia misa le vale tātou tusi o le vau filfili. Male tusi o le songa. E wā ia fuafuanga foi. Ia a mākou ia o whale polu o tau whinga. Mai mātou ia tau e mo meo potu mano lo. E lunga o kākou whakakusi. Ia, ua tau lunga toi nama le tau tuamo i Samoa le rivaingo le Aoauli la sengana o le tau tamali. Ia, e whamanu lo watu. Ono nisi u tūlanga le maalfia. Ja, tupuleo le nofo le tua o la vapeleo na tātou toi fisile whai manu i le aso an tāu ilo na lofa malo na ngalelei. Aure ngalo, ia, tātou telefoni le tulai lua tāla tonu, tala mai Australia le tulai fast wheel de 4, e le fionga ia lei a tau savea. Te iulia le tulai fitu i le poa na nei, pa tasi me leo le uso ia sau, o lavo i e whale mai temine. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me kiss you now. To my lonely mind. Tau tala my dear boy. Itau ina eloa. Oloa lopa lena. Tele ia ole samni. Tele po ila au ole vau. Tele manu felele ila langi. Tele teine apakasi.
Tau Maria, Fofogamua, o tala ni mai au te roni sila mōle ni aso, mōlau tāpo inga. O lau whai whale tu ma lau whai tanga wara ti whanga Samoa i New Zealand, o ilo ai ole naked Samoans. O whetau ia e mawhai kionga mai tangata Pacific at the same, sa la tu wata whalau loa por a promotional poster. I le ata whalau loa le ua vese nei, sa la tu whatusa ina i la tau, o le toa se whuluma le lua so o Yesu o si o meina o ia. I le ato le toi tomo whtanga Yesu ma na so o pole Last Supper. O ni so tangata Pasifika whai whato sina i lungo le interneti. Sa lato whai joina le ato i lungo le upenga o so tenga lau tele. O le iso tangata sa ia whai ngoina o le lea i se whalo alo. Ai ui lea, o le sui o le naked Samoans, Oscar Kitely. Sa ia longo le proclame le Pacific Waves. Sa le iaiso na manate tupu mai sea le fia. O Kitely sa malo i le tau i o le tustala sa ia whai loa nei whai kionga o tapen penatu. E wha fia le wha alinga whaleitu wha wau malo ni sila le New Zealand International Comedy Festival i au kilani na masino fo. Sa ia wha ai sa le aim sala tu manatu e wha o le lotu tinga. Tangata, ma ia ta uai o le masina nei le luasu ma le fito tau santu wai. Sa whai ai le lato uai wha fia nga wha whaleitu. Ma amata mo ye ona lato wha manu o loto ma wha whaleitu tangata. A sa le manatu e tula i mai wha kionga ua ye nei. O Kitely sa whanau sa mo, ma malanga mai e New Zealand ma aveai ma se tasi tangata Peter Silio na laulo e whaleitu ti whanga ma porkala me televise i New Zealand ma le rolangi. Sa ia whaali ai sa le eisa lato whanau naunga e ulangia Yesu e po le tua. A e po le toi tau maftanga Yesu mon so. A ina o lato wa ai nei whai jonga ma i tangata Pasifika. Ma whai ai loa lato whai unga e ave sele ata o whalau loa malungo o wala o whisota inga lau tele. O whao popper pa le tupe le Westpac i ngana Samoa Hindi matonga i le tolu se lau fitsu ma le tolu ana masini tala tupe i New Zealand ina ia tele atuele sao fia iai motanga ta SS. Whaari ele sui whaatonu au tau tua mo te unga tupe le Westpac i New Zealand and to Trickle. O New Zealand se atunu e whiwhilo i tangata nu SS. O le mea lea wala tu manana o aia mauti noa i a whailoa lea tau tua e lato te ofoina. O le tau tua fau wawa no nei mo masini tala tupe uma o ATMs e mawhaiai e tangata na tala i tua tupe whai e te unga tupe masiaki a paleni whapea mapili te tongina i ngana Samoa Hindi matonga. O se aongai Wellington e o whasaina i a vainu whaosamalosi po energy drinks e amtamai leisi vai tuanga o la onga. Taruai, le osa maulungo le numero tamaitia onga e o le no whanga o tamaitia mamai i teimi e mai ai ona inuina nei a painu. O se tustusinga i lunga leo pengo whamtalanga kolisia le St. Patrick's College, o ta wai, o nei whanguinu e maulunga te le suka ma le caffeine, ia ma le fautuaina o se vaenga o me ai mole ola mauloroina. Wharia le Rector Mike Savali le porkala me le checkpoint, e mana nao i tamai te whamuamua la tu wola mauloroina. Mai e tā uai e whaatau mai e tamaitia ni whanguinu wha osa malosi le tai au mai supermarketi a wai kaungofie, ai re amataina i a onga. Wala patai e le University of Kilani i ana tangata to mai whaapitoa ma leo whaingalu e nguinga i le malanga le i le United States of America. E se tustusinga i le upenga o whaamatalanga le internet a le University. Sa tiru i le bayango tala le staff o tā uai, i li poti whaavao malola tamai nei o whautua ina e whapea. O nisa tangata wala to maua le tele ato se va ililinga e whai iai itua o yo Amerika. O nei va ililinga e au fiaim tangata e eto mai whapitoa le au soe. Ai po au whai ngā luenga e whaalau telena la to so tanga ma vaenga o soenga. Ai po ngā luenga e tiro iai e yesa maa ale whaportiki. E whao no au fiaim tangata soe e whaalau telena la to soenga. Tangata whai whaasala launga i lunga o walau so tenga lau tele e yela ngona whaalia e whaano tilo iai e whaasanga tau le whai ngā malo a Amerika ua iai nei. E le masino Januari, sa whaamatuina i le malo a Amerika se whaatununga o au e au whiai ma le vā ililino tangata malanga uma e ulu whale a Amerika. E se whaamatalanga sa tuuina i le itula o le staff for travel sa whaari ai le University of Kilani. E mana na oila na au whai ngā ruenga i nei malamalama i le tūlanga ua iei nei. Ai patino lea ia i lato ua fuafua e malanga i Amerika. O tā uai, o lana au whai ngā luenga e malanga i tele o tunu e awai konfernisi mo tangata ata mamai, ma so o whata se maisi o lato usa soe.
I leo pengo whaamtalanga le official duty a Amerika ma le puipuingo tua oi o lo tusiain. O tangata uma, a te pau, ma o loa e tonu antu i Amerika, ai po o le tuo o Amerika, o vaenga nei, e whaia iai i source oenga. Ta wai leo penga, mo le saonga le mua whemalanga i ngā New Zealand, le New Zealand Safe Travel website, o tangata malanga uma e tau ave masini pe o laptops, ma telefoni whea vai. E ao nei loa, o ia vaenga e whaono sia kia uma, mo le puipuinga e polengo tua oi, Amerika, mo i tua aingo tangata kei malanga i Amerika, e ese wha mongo lono whasino manga ma le pepa whanau olo iai, wo ofo iai le si tio le vai di linga, e tusa ma li poti. Wa mai lava na fola Trump, e na le lua lava i tu aingo tangata e le tawana iai, o le lii, male te mai tai. Ia tāro tālonga i whai numero wha mu mawina u wha matuina i la tō tāpena ina ni tāmara sanga o supalaka pi Pasifika, i le awhara whasalonga o le tāmara sanga o tālonga pulua i nei, o la tō tāwai, o le tāmara sanga o le tōsanga nei, o sao atu tō i tele atu le fianga e iai tolu mai o nā amataina. O le tō whaatasinga o le tō lafa na fous a fōwhoina i wha sao aile laka pi, wha o popo iai ma pūlenga lau whalia wha tau teia tālonga, o fai masao le fai titi o le fai mataofi o le tālonga, ma le vave toi a mata o le kikino o le polo ua aveai maolo sili o na le lein. O se tūlanga ua wha amatala ina ia le pūlenga o le supa laka pi, o se wha solonga le lei le ngata i fai numera mai le opta, ua te tusa le lei ai, ma le si tio le numera tangata mata, tiu te lunga o walo wha salalaunga, ma le numera tangata mata le tāmanasanga atoa. Ma i nei wha maumonga e awhiai, ma le sao o le whata mo ina o le tālonga o iai, ma le temi nei, o piro sili atu na maulunga skoa maua le tusa ma le ona suma le tasi ai, e maua, ma le valu tisi ma le valu skoa e maua isi tālonga e tasi. E awhiai fo i ma le si i tio o le whaima fsuisu iai teime sili ai, a au i teime o le whasolonga le tālonga, a e silia ma le kuata o le teime o le tālonga e fsuisu iai au e siliala to ai i te tonu, o le se fulu minuti muli o le tālonga. O se ina rei uma ia au mo pulu o le tāmarasanga o le kapite to fitu mo le ipororanga le SVNS World Championship Los Angeles i le masina fau. O pulu o le suanga champine wha vai lungo o le whatulangana, wha mautuina le mai ai o le vai o le whasalonga o le tāmarasanga i Singapore, i le whai unga le vaso. O au evalu e pito lunga le mai ai o le whasalonga masani o le tāmarasanga o le ruafe ma le rufu lima o le atau sinio mo le champini. I Aoauli, fiti sa maru e vai Singapore, wa pulu whatasine ma New Zealand, Sepania ma Australia le pulu B. Pulu A, o le whatau sewa i Argentina sa maru le tau sangtoluai, Afrika i Saute Farani ma Britania. I le mai ngo Aoauli, o le pulu A, o le atalo New Zealand, Kanata, Japani ma Britania, pulu B, e fitau iai Australia, Farani Amerika, ma fitting. O sui mo le All Blacks Trev Wilson ma Mari le Morena, wala tiu tiro le taalo o ye nei ale kaptenia le All Blacks, Scott Barrett, mo le Crusaders, ma fesiningi ai sona le lei. E ulava ele o yesi te tonungo Wilson, ma mulia ina la matia le fatia eso Barrett le faya o ngā le All Blacks, ya Scott Robertson, ai sa la mai to wina, e le o yesi tūlanga le lei le taalo le loka i la matanga o le tamarasanga o le supalaga pi Pasifika. O Barrett, e leo toe avea ma kaptenia le Crusaders, e peona sui tūlanga i ai David Havili, i no wale au sia le au le tamarasanga o le pa umanofo le tamarasanga o le supalaga pi Pasifika le tausanga te ruai. O Barrett, e le taalo le taalonga le Crusaders, i no malanga i suva, i le vasta ruai le taalonga ma le Fijian Drua. Sa whaari ai Wilson i le Port Kalame ale The Breakdown i le televisia le Sky Sport. O no stamata alo, e leo mautino ai sona manatu i le taalo Barrett o ye name, ba o ye lava siona po polenga. Sa whalia e muria ina o le sfoi sui o le laulau e leo po Kalame, e le o le leile te alo Barrett o te minei, ma ye fesilingi ai pe ma fuano se manoa. A ele na tilo i ai, e le te tau leba ai le kaptenia le All Blacks, o te alo le supalaka pi i se tūlanga le lei, e te tau ona iai. O tala fe musu ai wari ai ane li tamatalo malo se kalapuliti o Sydney Rooster i se ia Spencer le New. E le o fia le kalapu e pera tilo ai le tamatalo le awa New South Wales e vave fase ese malana kona kalate. O le tūlanga le sa whaamatala ai le tustala Brent Reed o le lominga ale The Daily Mail. Ia tala sala lau o ta avili solo e winga i se tamatalo lau lo o ye nei le kalapu e le o fia iai. Ma ia ta uai o le New.
O le sui o le to Samoa, lusu whātou sanga sa li liu te alo le Roosters, a alo mana ele tau sanga te luai luaf ma le fufa, e whātolu na manu malo le Champino le NRL, le kalapo le Panthers, a o te aloai. Whālia Reid, ua whaisi umi o whepisa i solo tala e winga i ale niu, ma ua manao e mei esa mana kalapo. O le kalapo le Roosters, ua lusi le tele o na tama leid sa iai, e au fiema Joseph Augusto Swalei, le o te alo lakapine mo Australia, ma le isi sui o le teo Samoa, Tera May, waru ese foi, ma Joseph Manu, o te alo lakapi foi, ia pani. Tala na le yaso, anga le leima whaalolo leisi, so i foi mo le sol. Radio Samoa. Taslima ivatol amo.
Saule pole ai se malolo ma fau fau ia oele wo le ai se isi na o au ma o umanatu wa e avelo fatu
fia fia ngā masani ai. Te ono me ai, le ai se whaiti o mai. Tupulanga ia e mana tua, o fia fia ngā mone i sua lua.
Your sprinkler uses more than a sprinkle of water. Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. Wana o le fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa I manrewa. Tuatusi, Luatasi tolu, Weymouth Road, I tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tula e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu I tula e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia o le Aoauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu I fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu I fitu. Wa ye nei la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa whātau molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona te tongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi lima ono tolu whawha. Olua tasi lima ono tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oa usa sa fia e lo tolu e musika. Kalene wa watu e peni. Ile apetai a fia a la fia fia. Tasalme e manuia ya kalupaina. Little imatautu malepeni sun la lai mulinu etaitu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fi mai le sami ota uma fetu le langi mosulungi ya umasia untani a omasa bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia si vai mapepese matatalato ulele na omae manela lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele Maeva masia upele ta oto ayo pese matilo tino atu isisifo olo otu mai aile casino mauna moli pa ata amilo peito se peramitai ai pupito Masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia ia la tenge matama olo sisi vai mapepese matatalato ulele
apea ona lauloa ile lalo langi atoa wala iona to atele le aumai moa ia Samoa le masina se esusulu ia Samoa lo kuatum se ifai
Tell me
fika fai au tanga Tato we all if you fear Storia ina le lo matua Ole lava va i maluenga O night in fo i malaitanga Ai fa avava mai male fa fa A ona tu lo via ale I uma ole bo a eta atia Bi oli se ba o mata E via ola de a ole ona Samoa, baby like my fee, I've been searching for that one. A story like my honey, girl, you've been the funnest one. Johnny been the realest since the day you made that wish. Told you from the start, girl, you've been my only wish. Worth more than $1 million, you're pretty with that face. Si va eva fioti ama lo siloti no mawa maleata. Tu lo tau sa mi mea e fa asa. Fa mama o le tau tala. Tau tuana lau tongina. Ya atoa uma mea fa apena. Uma lo fia fia a e matanga. O lau songa i ele I uma ona ta. Tu lo fia misa lo itaita. Tu mai passa o siva. Vai au fica vai au tanga. Tato we all of you fia. Storia ina le lo tua. Ole lava va I maluenga. O night in fo I malaitama. Ai fa avava mai male fa fa. Storia ina le lo tua. Ole lava va I maluenga. O night in fo I malaitama. Ai fa avava mai male fa fa. Ata mai le teine I la matou folengi Wato fumatou ma le salu I le aua la tele E whape o ano Ua pulumu o le mea ese Tina sou au lelei Ma sou whaka sani sani Tamusu ia te oe Ele mau ai sau mati E peitai o mai mea E vai o le sua I le tamani Ele ngalo isi o uloto Lota I e tau le so A tele a I le savali I wasa vilingi ai le matangi I le toe se fia fia pea E te I ka ua ua maata vea E tatele fia mana tua Le kalo ne na muleanga Tumu o tau ma sua sua E tape foi le fata fata Le kalo ne tau fase e fapi O se manongi o se mea eze Talo fai a mila O toi lili mai foi Na veni usila le sitima E fape lava ua oti Mila mai fa fia ula Na e fati ti pai le tanga tu suka I leo leo se le tauia Lo suzu I papalangi Ao I la tiute E sai toa lua I le vasi No la utu a fana fana E zoa zolo I le lava Kaisa mai lau masa Sola la visi a mani O vea o fola folanga
Soifua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vetolu amo, se kia Radio Samoa. O ke whaku sa au ia ki oe. Au koe mawhawhaku ngei ro o langa I kuranga le wo oe. I ringai koe ngā musika.
Okay, they got Kongo Smengo Fire. Or is it something I came up with? Or take credit for it? Okay, got Kongo. Long na mafuanga, for me. All of us are given different callings, and it's up to you to make a difference. To make a difference with them. That's all you leave behind when you exit. When you leave this earth. Who's that? In this update, the Reserve Bank staying on course, cutting the official cash rate another 25 basis points to 3.5%. Most banks are already lowering their advertised rates. Here's business reporter Michael Circle. The Reserve Bank says the economy is continuing to slowly recover, constrained by low immigration and weak productivity growth. It expects inflation to remain under 3% for now, but it's still unclear how much falls in oil prices, interest rates and the Kiwi dollar will cushion the impact of global trade wars. The government's not putting any extra money into using wool in building projects. From July, government agencies will use Kiwi wool products where possible in new builds costing more than $9 million and refurbishments topping $100,000. But they'll need to pay for the more expensive products from allocated budgets. Finance Minister Nicola Willis says considering wool's whole-of-life cost, it's actually better. When you look at how it does the noise control, how it can do the odour control, there's a very good argument that in many cases this represents the best value for money. The Prime Minister expects to speak with US officials opposing President Donald Trump's tariffs. The White House is hitting New Zealand with 10% tariffs, claiming it's to promote homegrown US goods, and is slapping extremely high tariffs on other nations such as China. Chris Luxon says we will continue to work with like-minded countries and make our case with the US administration. We'll do that in a way that's constructive, as we have been doing through engagements with Winston Peters, through Todd McClay, through our officials, and inevitably leader to leader as well. Greymouth residents are being urged to boil water due to a possible contamination in the local supply. Grey District Councils issued the notice for all consumers connected to the Greater Greymouth water supply after routine water sampling. That's news. In sport, Rory McIlroy's attempting to block out any focus in completing professional golf's career Grand Slam. He's arrived at Augusta looking to add a Masters triumph to the US Open, PGA Championship and British Open titles he won between 2011 and 2014. McIlroy's won twice on the PGA Tour this year at Pebble Beach and the Players at Sawgrass. Look, I understand the narrative and the noise and, there's a lot of anticipation and build-up and coming into this tournament each and every year, but I just have to keep my head down and focus on my job. Rugby Australia's picked up an extra $10 million in the renewal of their broadcast deal with Channel 9. The deal runs until 2030. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a.
Just like you got a girl, me oh my. They got a girl full of heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me oh my. Son of a gun, real have big fun on the bayou. They put dope, found dope, places buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my. Son of a gun, real have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these marks by a bomb, what's needed? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry mill. Take guitar, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry mill. Take guitar, feel for jar at the gate. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They can come take it all away. Break your heart by the lights of day. Drown your love in a distant bay, so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks. See the time mounting over the clocks. There's a light shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son. On the night wind that takes me just where I want. That's all I
tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Onu ue Samoa wai la lele ile basa. La lele oe inu ole basa.
5, 1.
Think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, on the night of 14 April, the ship named Californian had come within 1,500 miles of its destination, Boston Harbor in the U.S. It was midnight, and Second Officer Herbert Stone reported for his watch. He found his apprentice looking through binoculars at another ship in the dark distance. He could see some lights, so Stone told the apprentice to try to communicate using the Morse code light, but the other ship did not answer. Then another white flash came from the other ship, followed by 4 more white flashes. So Stone called his captain. The captain ordered more light signals to be sent, but still no answer came. They noticed the other ship's cabin lights were disappearing, so it appeared to be sailing away. At 1:40 a.m., Stone saw the 8th and last white flash in the night sky. It wasn't until 4 a.m. that they learned the truth about the other ship. Both Second Officer Stone and his captain had not understood the lights and flashes from the other ship as alarm signals. You see, that night of 14 April, the Californian had stopped in the middle of the ocean since there was a dangerous field of ice in the water. It was while they were stopped and waiting that they saw those lights in the distance. You see, the other ship had sent those light flares as distress signals, and the Californian, which was only 9 miles away, would have rushed to help save it, except for one thing. The other ship had also been sending distress signals by radio, but the Californian's new young radio operator was sleeping. So that night, Second Officer Stone and his captain did not know they were watching the sinking of the Titanic. But you know a far greater tragedy? To watch yourself and the people you care about sink into eternity on their way to hell, lost forever in the worst pain and suffering there is, forever separated from God and everything that's good. So won't you read and follow the signs to safety? Jesus has made them very clear. Just sincerely ask Him to save and forgive you for all your wrongs. Then ask Him to take control of your life so you can have the complete security and peace of mind that even if your ship goes down tonight, you know you're safe and ready to die and go home to heaven. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Vitolu Amo. Le saolo tonga po fero yai le o langa sa umusu wai wa o mai ai po le a ele ma fu anga wata le so fu anga le atu Tangi Mayala Tai Usio Tamalo Chalingae Firfalo So si ufofonga Se mapuai Lo vai vai Ayawa Te fa teme va ai mamao le lau tele olo o tau fa to alota la wele ele sil tau fear Samoa au tau mafa ne iso Ola e wala we Lord was so ale la lo la mia to o si fa il to aile mo male mi ti le patro mo masina ia e teu le mea atoa Ama faufau ia soalu inai tua wa mava atu le tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga malea lofa ia Samoa ne I polonga va ai lofa vai o le suafa oh yeah Samoa, oh, tell my family so. Oh, we Lord, so I lay down me at oh, I could see far 11 to I more. Male miti le patro more. Masina ia e teu le mea atoa
Masina ia e teua le mea atoa. Masina ia e teua le mea atoa. Sorry. Fa.
milo milo aele se ichang salamai afai lava ua e musu tau vale ilo ulu ilo alofa e mafuaia taupu Chalo failo ufia fia ole angat sa chalu oe dia ile mafutanga faipea oe mau so senea afai lava ua e sola tia i itape yo se bolonga ai ui ilea e lava maso alofa ai ui ilea e lava maso alofa Ole telewa ta upu na ofa ya tu sole au te musu aele aio a ume apila olunga lava ola umimita nai urai ina tava ile lolo tole moana ina ua sia sia upa anga Chalo failo ufia fia ole angat sa chalu oe dia ile mafutanga faipea oe mau so senea afai lava ua e sola tia i itape yo se bolonga ai ui ilea e lava maso alofa ai ui ilea e lava maso alofa Ai sauia oi na upele wa umatu na iyo umanatu Anulia ile lalulangi etali sa payana maulaki le fina ngalo ele sewa ole atu ele fo ifanua o ualofana ua umaijawa Chalo failo ufia fia ole angat sa chalu oe dia ile mafutanga faipea oe mau so senea afai lava ua e sola tia i itape yo se bolonga ai ui ilea e lava maso alofa
Yo, it's Love